Tarttım tartmayı. Bunu içelim, o sonra kanıyoruz. Mungkin Nurul Nasib belegi. Mungkin. Bekbulut. Bekbulut. Прямой эфирге айтпай Нурлан байкең. Жактыбы? Ха? Bekbulut. Kaçtın yes. Yeter oldu. Çok hırdak koysa. Kaçtın. Uzakta bir komanda. Geldik. Ujiga batat to'ylaysan ba. Batqaga buni ham tushiradi. Buni Çok az. Sen benim için size bu defter alıyorsun. Bunlar ne maçtan Ama geçti. Yaşlı'nın restoranı yok ama romantik uzun oturuyor. Başlasın tıştağısı geldi. Al çöpü. Самат байке бірақ сүйіктің әрі, сан болды. Қандай oldu? Қуаныш айтып қойшы. Жақсы oldu, сан болды, мықты oldu. Молодцы. Жеке баланың көңілін алайық бе? Бұйырса. Нұрлан Насиптің өзінің білегі. Ол дәм көтеріп кеттік келе. Сен қайтта жүреді бекжан? Мені девушкам барып келеді. Bunu taşıp kendini. Sıkıldı. Ölüp duruyorum neydi bunu? Hazret. Прямой. Прямой эфир ya. Dostlar bugün Nurlan Baykem mınake. Mına şol belekte Bekbulut'u tartılады. Sizge çok rahmat. Allah razı olsun. Sizge bu teşekkürlerle bu yaptım mı? Yani çok güzel. Rasıl bilip falan. Çok rahmat sizge. İçindeki olan Gönlünüzde olsun. негіз аябай көп болчу. Жооп берип койсунчу деп комментариydечи. Ошон үчүн прямой эфир кылып бир көргөзүп коелу дедик. Себеп дегенде баягы келип жолукпай койду же ушул балага жолугуп койсоң болот эле деп инстаграмга жазгандар аябай көп. Ошондуктан прямой эфир кылып эле көрсөтүп коелу дедик. Бекжанда. Бекжандабы? Мен машинама могу баталы бе? Иә, мен машинама баталы бу. Бата тартып, ичине салып аласың бир адам эстесин. Мына Бекбулут. Kimde kaladı? içinde Yok daha işler çok almıyor. Баягы эмне? Аке айтып койсун. Президентке качан жолугат? Ертең жолға бұйырса, ертең ертең Бекбулут Садыр Жапаровқа. Президент Садыр Жапаровка эртең жолугат. Hazret. Gel tırnak var. Vata olmuşlar. Oy birer eşit. Sen nemen bagajda неме қойып, жұмысқа қойып машақ. Сен машинада тұрасың ба? Қандай алалы? Машинада тұрасың, бұл жерге таштап қойып ба? Машинада эле тұрасың. Ay bas. Ай, түшкіле. Сіздер шақпен алып келесіңдер де? Ошон жүреді бұл. Сен машинага канча чыкты? Маз байке сен көтөрөп? Жүр Бекбул, бол Бекбул. Жок, перевес болуп калды. Батпай калдык. Дагы перевес. Аман болгула, эсен болгула.
Batpaysiz siz baribir. Sonunda Men bitta ishlayapman ekan. Kuchaylading bile. Ben de böyle açtık böyle. Böyle açtık. Давай çıkıyoruz. Böyle emas bu bir. Parkovkası bu. Nima bu? Ha. Al mashinaga Nimaga? Ana mashinaga qaytamiz. Qildingda mashina? Bunday ochib berasiz. Sotish kerakda. Sen telefonda ölçülemen. Yo'q, bu sizga beraversin, jamoaga beramiz. Zaryad o'chib qoldi hozircha. Düzeltilbe. Ha. Ana. Son bak, cho'naq qasdingmi? Nimeler nime qiladi? Qandaysizlar, yaxshilarmi? Hozir. Tak. Yemeni mashinadan olib keladimi? Ha, bunday qilib Yaxshi, qandaysizlar, yaxshilarmi? No, Hazret degan Ninivskaya razchilik bilgizamiz. Shunday. Cho'ng rahmat sizga dag'i. Bir pulda olsa bir cho'ng narsa. Bir kichkina olan ko'ngilni ko'tarib, Sizga cho'ng rahmat. qancha degan narsalarni qilib tushildi. Buyursa, ertaga prezidentga jol'iqtiramiz. Xudoyim buyursa. Men kutgandan daha o'zgacha bor ekan. Söylegan so'zlari shundig'inda taң qoldirdi barimizni. Ko'z tiybesin, ha? Hozir shu Aziya Moldova bo'lgan kiyimlarni barini olib ketam dedi ta. Ko'lga. Kom. Давай, Киев. Qaysi sizga yig'izasiz? Qaysi sizga? Ekvatenga jaqib qo'yishdan. Telefon nechinda o'tira? Kerak o'shanda qoldi. Powerbank bor yo'qmi? Emas, taka. Powerbank bor. Qishaga efirga chiqayotasan bu biroq böyle tish o'rgansan. Sen ikkiligil konkursda o'rgansan deb qo'yib ну-ка, otosonun bala ekan. 7000 odam ko'rib qo'y. Aktiv ne deydi? Nurlan Dosuz bir mashina berdi. Buyursa dostlar. Pravasi bilan qo'sha. Nima aytib qo'yingchi? Bugungi syomkani, bugungi tarqalgan videoni do'stlar, ertang buyursa bizning Hazret Usmonov YouTube kanalidan ko'ra olasizlar. Hazret kanalına жазылган достар. Mana qo'la. Qarab qo'ysin. Bu jani. Qana? Men kechada o'ylab qo'ydim. O'xshash kerak O'xshashkan. Ishnakamda shunday olganman men. Ya Samat sağa da bunday mashina olib beraylik. Al hozir giyin o'tadi dema ol. Bu bo'ladi ushulda olib. Has. Ko'tga chalsak bo'ladi deb olaman. Hozir. Syomka olib to'xtataymi? Ola hozir bitsin hozir dema. Можно. Ma, men sizda filmga chiqasiz. Salomda qo'ysangiz bo'ladi. Всем привет. Sudga chiqib qola. Bergeli. Birga mana turgan. Ko'ko yerda chiqib satak. Hozir nasıl? Barzılarga çoğun salam. Ko'pdan beri tuzatuvga kirlayotgan da meni. Ошол достор, мен чыгат окшоймун да. Restoran qarabız. Көрсөтөйүнбү? Иә. Restoran qarabız.
Restoranга бара, сөзсүз да. Шолкаң сизде кой дейт го. Бат. Она как бы смотрела. Ben qarachı. Oo, Qanday oldu? болсон. Бүгүн бек болотун күнү. Жөн чечпей. Чешпе, бұл соңында наоборот. Вообще сон болды. Ой, ұқсақ мен? Мон чечіп мон алып қойып. Не ешін алып? Ким көлгө барганда кыздар ала качып кетпейби сени? Иә. Еще машинасы. Машинаң мененчи. Пип деп кирип барсаң. Ha, koyarçı. Kol koyarçı. Бирок айтып Мон алып қойыңыз. болды. Йо, бек болады. Бұндай вообще. Сен ешкім танымай қалды енді қарачы. Иә. Мақұл. Кел ағай. Рахмат, қайсың? Ошон десем? Бек болот, бираз көрсөтүп коюң сиздерге мына эфирде. Ана реже тизелеп олтуруп кийгизип атат кийимдерин. Уялам жүрбөйт. Уялам де. Сон болды. Oo, hadi çıkarç. Dostlar qanday oldu mına? Жақсы, сразу айтып қой. Красавчик, ала качып кетпей қыздар я. Ту. Бұл мен шықсаң ала качып кетет қой дем а? Сон дейт мына бардығы. Қандай болды деп қойшы өзіңді. Достар, қандай oldu? Қандай болды айтқыла, тест-тесттен айтқыла. Son değil. Сон dey. Sonunda kaçamaydı. Мындай балдарды көрөлегем, аябай мындай. Өтө көрсөтөбүсүн. Таң калып. Бул мен ана реже токтолдук. Азыр бизди почти 8000ге жакын адам көрүп атты. Сиздерде салам айтып койсоңуз болот биздин подписчиктерге. Салам барыңызга. Ана реже менен Жамал эжекебиз бүгүн чоң иштерди кылды. Жамал эжекени айтып койчу. Келиңиз Жамалжа. Көлгө чейин барып деп кой. Көлгө чейин барып бүгүн аябай өзгөчө чоң демөөрчү. Азыр сен да кет. Жамал эжекебиз, Ана эжекебиз сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Ушундай чоң долбоорду алып чыккан аке. Азиретке вообще көз тийбесин. Чоң рахмат. Allah razı olsun sizlerге. Мол спонсорларга чоң рахмат достар. Бардыгын камсыздап аткан ушул спонсорлор биздин башкындай. Калган мен ортодо себепкерлермин достор. Жөн эле себепкермин. Калган баары Кудайдан, Аллахтан. Ана мына ушул байкелериме, эжекелериме, Нурлан байкеме чоң рахмат сиздерден. Allah разы болсун. Ушул адамдар спонсор болуп атышат достор. Айтып калгандай. Жамал эжекебиз аябай көп Жамал эжекебиз негизи эле аябай кайрымдуулук жумуштарды көп кылат. Сизге ишиңизге, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз, аман болуңуз. Чындыгында жашоодо да аябай мындай
Жөнөкөй. Siz жакшы көрөсүз. Келиңиздер, экөөңүз төрттөн келиңиздер, камерага неме алып коелу. Камерага? Керек болот, кел бери. Ошол Самат каяктан кетип калды. Бери бас. Ошол урматтуу. Чыгайын да мен, а? Жөнө турасың. Макул анда эмесе, достор, жакшы туруңуздар, биз чыга аламыз, Аз сүйлөп туруп.